Nire izena Agurtzane da, ni Pakmadroma elkartearen izenean nago hemen. Guk egiten dugu lana errefuxiatu tibetarrekin, Indian bizi direnekin, 100.000 bat inguru dira. Gure nahia da beraien bizi baldintzak hobetzea eta horretarako hasi gara lanean emakume tibetarren elkartearekin. Indian dago elkartea. Beraiek burutu zuten ideia bat, proiektu bat, eta beraiek eramango dute aurrera. Proiektu honen bitartez, beraiek nahi dutena eta guk lagunduko duguna da Indiako kokaleku tibetarren garapen ekitatibo eta iraunkorra. Eta horretarako egingo dugu lan 5 kokaleku pobretuenekin. Orduan, gauza da proiektu honen bitartez, gu joango gara kokaleku horietara, emakume tibetarren elkartea joango da kokaleku horietara, eta han emango ditu tailer txiki batzuk bertako biztanleei generoari buruz, osasunari buruz eta ingurumenari buruz. Pixka bat beraiek ikasi dezaten, buru jabetza ere lortu dezaten, eta beraiekin batera ikusiko dute ea zein diren kokaleku bakoitzaren behar espezifikoak. Normalean behar hauek hasten dire infrastrukturako behar bezala, baina badakigu hortik aurrera ere joango direla. Orduan, behin 5 kokaleku hauek bisitatu ondoren, bertan tailertxo hauek eman ondoren eta bertako beharrak ikusita, pentsatuko dugu bigarren fasea proiektuarena, eta izango da kokalekuz kokaleku, bertako behar espezifikoak soluzioa bilatzea, eta horrela lortu nahi dugu kokaleku hauek edukitzea modua beraien garapena lortzeko, bizitza duintasunez egin ahal izateko, eta horrela ere bertako biztanleak autosuficiente edo izan daitezen. Eta hori da proiektua. Ni Arrate Iturbe naiz, Felix Baltristan Fundaziotik nator. Felix Baltristan Fundaziok Pakistanen ikeu lana, Juxe Baiara izena ontokin, justu Karakorunen mendizerra besen gehatzean Baiaratxo bada. 10 urte damakizkigu bertan lanen, Euskal Mendizale eta bertako herritarren arteko adiskidetasun batetik sortutako fundazio izan dela esatea daukau. Eta gure helburu garrantzitsuenetakoa bentsat izatea azkenen proiektu iraunkorrak eta integrala bultzatzea, ez? Kasu honetan, Andoaingo udaletxeen diru laguntzan esker, emakume taldeak enpoderatzea edo beraien parte hartzea sustatzea da helburu nagusie, formazio desberdinen bitartez, 2007 urtetik Vocational Training Center izeneko gune bat sortu zen, eta gune hori esatea daukau, Juxe Baiarako emakumeen elkartoki garrantzitsua dela, nun eta bertan formazio desberdinak eskaintzen dian, eta betike behaiek eskatutako lehentasunak irizpide eta lehentasun bezala hartuta. Geixo, ni baitanen naiz, AMS Mundu Solidario helburu elkartetik natorrola, eta berta etorri da ekitaldira, Andoaineko udaletxeek diru laguntza munduzkula, urteak dia diru laguntza muten dozkula, eta atzen nian da Nikaraguan dakun proiektu baterako, dala gaitasun ezberdina dakoin pertsonen zentru bat ola, eta orduan gura dana da euren integrazioa ola errixan, zamurtu edo. Eta orduan iten dana da hori, euren autonomia eta sustaketako hezkuntza jasoten dauen, eta gero tailerrak eta hola iten ditu, amakak, artizau ezberdinako piñatak eta paper resultauak zerak, eta hori saltzeko denda bat eta hola bebai da. Hori eta lehen aiztu bintxatela herria, gero zentruan ikasiaz aparte, eurak ero izaten dira langile, batzutan, irakasle eta hola Kaixo, ni Nerea naiz eta Rockpa Euskadin lan egiten dut. Rockpa tiene un proyecto en Tíbet y nuestro proyecto está relacionado con la sanidad.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se está intentando promover en todo el mundo las medicinas tradicionales autóctonas de cada región. Entonces, tres chavales que acogimos en nuestro orfanato han estudiado medicina tibetana y ahora han querido montar su propio proyecto. Este es un proyecto muy completo porque incluye todas las fases de la medicina. Desde, por ejemplo, hemos comprado terrenos, se han plantado plantas, arbustos y raíces, un poco de todo, para de ahí extraer medicina. Asimismo hemos montado, se le podría llamar fábrica, pero bueno, no es eso, es una especie de almacén donde se procesan las medicinas, se secan y se convierten en píldoras que luego en un pequeño dispensario médico que tenemos montado también se administra a la población local. La población local solo tiene acceso económico, digamos, solo puede pagar por la medicina autóctona y de hecho es la única que quiere y está dando muy buenos resultados. Y creemos que es un muy buen proyecto porque la idea es que el proyecto sea autosuficiente, que pueda vender medicinas a precios muy bajos, que la gente pueda pagar y a la vez se promueve algo que está en vías de perderse, como es la cultura tibetana dentro de un país como China. Y la respuesta ha sido muy buena, tanto del Ayuntamiento de Andoain como de otros ayuntamientos. Han respondido muy bien a nuestro proyecto y gracias a esto lo podemos llevar a cabo. Y queremos dar gracias a toda la gente del pueblo, pues que es gracias a su dinero también el que hemos podido llevar a cabo un proyecto tan bonito como este.